ubukene bw'akaranda si isezerano. Ingingo zose zavunaguritse, amaboko, amaguru, umugongo, munda ho sinakubwira, indira byimba yabyimbye yageze nkiriya hose. Ubanza none ngiye gusezera ku isi. Ntayenga Mariya nakwitatse bihikira. Mariya bimeze bite ko muri kwitatsara aho na mahoro? Ndeka umubiri wananiye ingingo zose zavunaguritse, ingingo zose zirambabaza utaretse no munda yewe. Yawe humura rwose aho wabura aho ngo utaragana ivuriro Nsekal Ltd. Riba hehe? Nsekal Ltd nicyo gisubizo cy'ibibazo byose ufite by'umubiri. Handangire cyo mu gitondo ndabyukirayo. Ivuriro Nsekal Ltd nicyo gisubizo cyawe. Tuvura indwara zitandukanye zo mu nda nka amibe n'izindi. Tuvura kandi indwara z'uruhu, umuvuduko w'amaraso, infection n'izindi zizahaza umubiri wawe. Ivuriro Nsekal Ltd twakuzaniye kandi mashini kabuhariwe zifite ubushobozi bwo kukuvura nta muti unyweye. Tugufitiye jacuzzi, hydrotherapy bakunze kwita ikibafu. Si yo gusa, tugufitiye na mashini igorora umugongo, katrepurare y'ibirenge uhagararaho mu minota 2 gusa ukaba uhwanye n'uwirutse ibirometero 2 utavuye aho uri. Akandi karusho tugufitiye mu ivuriro Nsekal Ltd dutanga urukingo rwa kanseri iyo ari yo yose. Dusuzuma kandi impagarike yawe yose. Icyo tugusaba gusa ni amakuru cyangwa se ibimenyetso ugaragaza. Ivuriro Nsekal Ltd aho duherereye nta mayobera, uradusanga Kimisagara hepfo y'isoko gato ku gahanda kajya ku Kiliziya. Ushobora kandi kwifashisha nimero za telefone zikurikira arizo 078 50 79 023 cyangwa se 0728 27 23. Muhawe kaze mwese mu ivuriro Nsekal Ltd nicyo gisubizo cy'ibibazo by'umubiri wawe.